atakakozwe umwuga gwo kuzweka abasacerdote obufaza isabarabirizi yabanza kwiguraho Ekereziya ya St Joseph Buhimba aho yasima umurimo ogukozwe abikiriza. Omukubura kwe Archbishop Lambert yashaba abatungo bufaza okube cyo kureberaho. Mwabana mugumya barwire numbasiga amashuta garkwera. Mwabana mwebembere mgenze rkwera iyo kushomera hamwe. Mwabana muhimsa kandi musima ruhanga. Umushara za Bilvario zeshaha za buri zoba. Ezimuru kuhongera ruhanga. Ebintu mu gukora. Ntabwo babikiriza bonka. Bitu nahabwe nsiyona. Omukoro gunabo gwashibwaho Bishop wa Kabare Diocese Kaliste wasaba abazire kureba bakuriza abana babo omudini. Father Luka na Father Cosima mwebare ukakandisha abazire mwena yabayaho myaka 10 parishe tubaje ngwine myaka 10 mbweni niza kubashaba abazire mwe aba bata wititi kwenda kushigamba cyo kigambo gonkaba mbaba bakuratwe itshabangu bakuratwe twe barunjimwe Ishaba Kristo mwihanga kandi ori omuhwezi wa MD wa Vision Group Gervazi ndya nabo yakurusa abagore abatungo bufaza. Father Cosmas na Father Luke mutabaruke munonga kandi n'ababuhimba mwaza mapo okukira burijo na Ekereziya ya mutindo mwe bari munonga kamba zimba siyo wenda musuzukuru rwa jeno mozikine rugaba mbwenu yantuma ahujya mu yakimanya kasheshaka ngo abagore bitu buri yomwe yamuherezente kwashira Father Cosmas uba tuhereza bukwejo owazo muparishi ya Ruhanga tuweteka teshire kumwashira za kumwashira n'amani minji za kumuhereza mbera nungi yo gukora kandi batwereka n'abanyadini babira abasista babiri nibo bonka Buhimba parish bweno mukorogu ne milestone y'amana munonga. Abatungo faza Reverend Father Luke hamwe na Reverend Father Cosmas baraganisa kwereza kurunja abantu. Ntweraganisa nitukora n'amani kandi tukafayo omurisa kugira ngo turakushwaze. Tubashaba ishara zanyu mungire kutishabira kandi mutubanjire. Aba abafaza bo kubanza kurwo mu parish ya Buhimba omuri cya Bugimbi okwiha etandikaho omwaka gwe 2010 gasha kwa Abraham Muganzi.